subscribe siya! Kung subscribe, betos ko! Tapi kemananya? Kemari bahasa yang turun. Oh. Hahaha, akhirnya aing menang ogeh motor. Nyaran tapi kan jam 12 penting aing. Aing ku hayang balap-balap nanti si Irfan. Aing can menang mah. Nyaran terus aing mah sampai kiamat ke, weng. Terus nekat bener aing nekat. Irfan nang tangan aing deui, tanding ulang. Emang aing keur mawa awewe, aing berat. Tapi mah hampang, pasti menang aing. Woi. Jadi sama mang angkat piluke. Wongan naon sia, kubat kebut bade, lembur letik ya ge. Di jalan letik, emang sih jalan gede. Jadi tuh ya, aing sebenang ya. Aing mending yang jauh jasa, Ciputat, Pamulang kowe ini siaran eueuh. Menang-menang di Cilegon. Bae dan semang Cilegon dengan motor. Cucu lo omong. Hagas, jadikan. Aing teu sabar ya. Gimana balapna? Atuh di lega. Di jalan mobil ge yang penting jalan raya. Mulai toronton keren trek bebas. Ulah sieun pae. Ayo jadi sanusiun. Una di lega, di toronton ge sikat terus. Hoi, Ulah sieun pae sianya. hoi. Naon sicat? Cek aing karesil ngorokon embe jam embe nu nembalan. Oh ya banget ke sembe. Bisa bae siapaan? Sarung gua banget ke sembe. Saya karonya, kanya aing jelema kain kayak di muka bumi ya. Kalau boga motor dua aing boga beko. Kaya si kos kitu, nginjem duit si aing kamari teh dibere, banyak kaya mah mere. Tahang teh aing mending kasih ya, nu aing geus ya nginjem duit tok dibalikeun. Aing nginjem doang. Enggeus dibalikeun. Kira, Enggeus, kabatur. Saya sebecicat laga doang. sorong sia dikepret ku duit ku sia yo. Haram jadah. Akat ku ngong sia. Sia. Woi. Mari, Belum, kan lain video. Bang kemana nyebut ayo? Mana ya? Karena mana ini budak ya? Irfan. Sendal tah. Woi, Pak, sekenan Pan, iji ragut sia. Atuh sia nyemput di dieu. Ya ananya dadut sia. Selamat teman. Menang jangan beli bensin lumayan Tadi dong bagi 2 ho. Yang minum lagi aya. Ayo sekali ke motor yuk. Jadikan balap. Ngasih tuh ketinggalan tuh. Ayo. Teh, ini bagaimana anak gua belum ketemu sampai sekarang. Download. Iya, ujang RT gimana tuh Neng Feby kan kepanggiin. Iya, lu bagaimana sih tanggung jawab dong, Teh. Tanggung jawab lu kan jadi ada di sini. Nyawa siapa RT? Hahu bae. Ya ujang RT bantuan atuh Neng Feby geus 2 poe ieu can balik. Lu tinggal anak gua itu atuh-atuhnya itu anak gua. Ya Allah, mana ganteng banget. Si Feby can pulang. Tanggung jawab, Teh. Tanggung jawab, Teh. Ayo. Lu bener-bener lu Teh, lu jadi RT lu. Gua bukan banget sama lu. Lu lagi berjajan, ngapain lu? Heeh, Cecet kunaon sih Cet kerasa kurusuk bae. Tahu lu, bikin kaget gua aja lu. Tahu lu kayak curut. gerak neng sia. Ibe pampanya. Aing kenangan iya, anak sia tah jeung ojek karera. So mantep nih. Maling anak aing di. Maling duit aing dibawa kabur. Iya dia mana yo? Mana anak sia yo? Dumputin ku sia nya. Buset, lu datang nyolot sama gua lu, macem-macem mau gua lu. Wow, ganas guys. Aduh. Duit aing dibawa kabur, ditampol. Aduh. Gas. Ki bayu ki. Aing minta tolong ka Saria. Duit aing dibawa kabur ku macarana, tangan ojek karena jeung Irfan. Saya kudu ngaku, kudu masa anak saya maling atuh. Tampol-tampol bae. Aduh. Lagi-lagian lu datang ngagetin gua, ngeselin gua. Gua kan tahu sendiri orangnya, disenggol bacok. Mang Cet, emang tadi bener ketemu Irfan? Oh,
Aing tadi kapanggil Irfan yang ojek karera, nganeng mah dik balap tah, dik balalap. Mantakan ku aing teh ditegor, dit aing bawa kabur. Oh, berarti ayah si Pebi merenya mang, anak orang. I don't know. Yang ditanya tuh si bececet, bukannya lu, arti belagu. Oh, Buset. Bikin nambah naik darah baik gua nih punya arti kayak begini sama gedek lu. Hajar, hajar. Sia, ngobrol-ngobrolan bae. Karunya nya mah arti hiji-hijina teh ya, geus cukup aing mah hajar mah. Eta, Neng, itu tadi mah orang yang Pebi, cuman yang ojek karena yang Evan doang. Teh kitu ngameureun sugan janjian. Bececet. Emang lu mau kemana? Tadi pang nih mah teh tah si ojek yang Evan dek balapan, teh ngeungeun jauh teman-teman ku yang ditegor. Lu lihat emang? Tadi aing ngadenge, pan ku di dieu jeungkeun. Bener lu ya? Heeh. Awas agak ada lu, gua tonjok lu. Ih, tonjok atuh tonjok deui ku anakna. Gua terus. Stop lu, ah. kamar aneh sih yuk. Ipan, pulang lu belum madang. Udah ntar lu. Tanya tuh sugan nyohon Pebi di mana? Woi, Ipan. Ada aing mana? Gondolnya, kusia. Gondol, emang kan kelong. Biasanya kan sok jeung sia bae, kena pelet jeung sia. Ke kamar mah jeung aing, pas aing turun ke subuh, di mana? Ada Irfan, ka mana si Pebi? Kemari mah aja nyana tah bener tah, jeung nyana tah duaan tah. Kurang dek niang motor teh, dek niangan motor. Oh, ke kamar mah aya. Tanggung jawab sia. Terus ka mana si Pebina? Kurang Kurang beureuh eta budak pan. Oh, nyamernya raga keting teu karasa. Edan siapan? Ade aing ditinggalkeun, awas sia kunaon-kunaon. Sikut ku aing. Macem-macem lo sama anak gua lo. Gedang, geula. Gedang. Woi, dit aing mana yo? Gua udah balapan heula. Tah pake bensin heula teh jeung depan duaan pan nya. Awas ya, kudu tas barat tangguhan ku nya. Pasti. Oh, gerak tuh. Pasion. Oh, gerak. Pencana kaya. Ih, karena ge atuh paling teu rela ka sia mah. Geus garandeng, balap yo. Pan, balapan. Ayo mulai pan. Mak, lu pernah? Depan yo. Depan. Teh, ngomai urusan aja, dit aing kakek digantian moal. I don't know not. Naon teh? Donat. Aing mah kan hutang. Dan donat. Po, itu po. Lu lagi pakai bahasa apa sih? Gua kagak ngerti lu ngomong dot. Mang Jet geus, engke nungguan budak dateng. Kaheula, masalah duit soalna yeuh. Yang geus catung ke bae, kan budaknya gitu aya. Pusing aing, ngomong jeung arek teh beres, donat. Donat beda omongkeun. Nage jelema beunghar mang. Ikhlaskeun. Hitung-hitung amal. Dan gitu soalna. Udah. Cicing, soalnya memalin. Terido aing, duit aing dirampas. Ikhlas pokoknya kudu gantian. Kan duit lu banyak. Loba sih loba, tapi cara kitu. Am menta ku dibere, ieu mah teu menta. Teh kumaha teh? Diuk. Udah lu kagak ngerti bilang udah. Tuh RT aja bilang diem dulu. Udah diem dulu ntar nunggu bocahnya. Kagak ngerti lu juga dibilangin tua-tua juga. Ya udahlah jangan marah-marah aja duduk. Udah. Mati geus lah serat aing, puyeng aing. Wait. I'm to understand. Ngomong naon sih share kalau Udah pelan sia. jelas ya. Udah kebal-kebal. Gua kagak ngerti.
RT masih kebal amat. Gih, tahu gua. Itu buat biasa deh. Ih, lama banget. Tuh. Tuh dia tuh. Lama banget lu. Nyokot Mobil nasi apa teh. sih? Coba lihat. Piala. Piala piala. Oh, piagam. Mak, iya mah anu kemari buat gilesan. Geus lah, geus. Wah ngaran yang bae, ngomong tangguan. Dut aing gue kabur segala yang bae, geus jeung. Geus. Anak gua kalah. Kalah kok ya. Nih, ojek lagi. Mancur pan. Iya dong. Kalah lagi lu. Mak, maafin aku, Mak. Aku kalah. Bok siapa? Bok anu mah keleh kan. Kaing mah keur ieu mah eleh nama itu be, mama wadak ngojek, mau motor gede. Kos kieu mah bangun tuh. Kecil. Elehnya ngakunya. Sudah merah. Yes. Oke. Traktir ini mak. Boleh siap traktir. Ditraktir. Yeay. Boleh traktir. Traktir. Oi, dut aing ya duit. So dong, sore ti Irfan menang. Menangnya? Oh, Oh. timpona segala. Ayo. Dut aing sia duit. Tenang kayak kau ditraktir heula. Oke, Ya. tong. Makannya di mana makannya? Itu di rumah makan enak. Tah di ini rumah. nasi teh. Termahal di dunia enggak? Oh, mantap. Oh, Bonus award. Oh, dia udah menang. Jack, yo. Pegang hargaan di RT sebagai bukti sia menang. Sampai saya bisa ngojek deh. Ya, Di dunia buat ini penghargaan. cuma sia anu ngojek. Nah, sip. Oh, Mantap, Pak. nggak. Nah, Ulah poho hutang. Ya, sip. Oke, pasti siap, tamah. ditain. Pasti Oh. hutang mah pan Oh. di joget ditunda ya. Oke, Mas ya. Dek naktir. Aing Oke, Pak. ngerasakan. Cari, Pak. Ya, biarin lah. Ayo Oke, ratu. ayo, ayo. Ngasih ya kejo. Pan. Ayo, makan. Ayo. Ngas yuk. Yuk, makan dulu. Makan. Yuk, makan dulu. Yuk, ke mana? Minum Ayo, dulu. ayo, Makan. Mana? Ayo, ayo. Ayo, sana. Coba, sana. Yuk. Makan. Ya, nanti di restoran. Restoran. Apa ada? Hilang. Anu kurang yuk. Cak, Irfan kemana yuk? Iya, Anu boga hajatna. Lu tahu nggak? Itu tadi Mang Cak itu pulang nganterin penghargaan apa? Celo? Piala. Piala sama Ipan naruh motor. Tadi moal, aja orang tipu di bae. Iya kumaha dan. Enggak, dia mah kesini dia punya duit. Coba dicari dulu. Aduh, langsung saja nunggu di bala. Jadi tungguin Oke, aja. datang pites gue ini. Bukan mah. Yes, kenyang. Udah lah. Jokannya dia. Ikan pengen duduk Itu itu dia tempatnya lah. bagus banget. Ngaju orang di itu kita mayar. Alah, masa suruh duduk sini Ayo sih dit lo. boga, cuman Selfie kan. dulu atuh selfie. Gampang, selfie noras Iya ya. aja udah iya aja kita Nora. nungguin nih si ceceknya. Masa duduknya di sini? Katanya orang kaya nih. Aduh, ampun. Yuk. Aing orang kaya mah heueuh, cuma aing heueuh. Kan barokahna yang sariah mah. Lumayan aing. Barokah nunggu di luar lu. Ih, Tahu lu. Gak ikhlas banget curug Mang Ente Cut. aing sampai teh ikhlas. Terus lapar ya Mang Cut. Bilang bebek mah. Hah? Huncut. Lanjut. Isya ujung ngeres bae. Bloon sih bloon, tapi mau jorok-jorok. Aing mah siapa pura-pura bloon meureun. Huncut naon? Nyala yuk, RT calo. Segala bencet diomong. Iya. Laga doang. Woi, mau datang. Ayo. Nah, gerak yuk. Geus pesen can. Kencang, pesen boga Ayo aja. pesen sing loba, sadaya kasing loba. Pesen aja. Nah, lagi baik bayar. Tinggal dibayar, tadi kerjain. Ayah tenang. Apaan? Ayo pesen ayo.
Terus kaya pangalaan lok dem pangalaan. Iya, kamu aing gede empang. Masa gua Ayo kabeh. Ayo gerak tuh. kirikannya. Saya buka hajat. Ayo turunkeun. Gerak. Tuh, di mana batu tuh. Gaya tuh mana tuh. Sing dungit mahal. Mahal. Ribet banget lu ah. Siap. Ih. Naik. Sendal gua paling mahal di dunia. Mana yuk, Cak? Gedeng be sabar. Pan. Deket mah, lu ngapain deket becacit lu? Mas, ini mah. Caca. Mana ini makanannya? Agar juga lah be. Lama banget nih perut gua, belum dong aja nih. Kode kasir aja kode gitu, kode kasir tuh. Nanti gua nih udah kayak yang duluan. Sir. Apa jasa? Tuh, ayo tuh. Weh, gerak. Wih. Naon ya, mesen naon? Asal wow aing ya. Oh iya, dan pisan aing ya. Tukang paketnya. Wih, betul paket. Si gawe di mana bae? Tuh aing mending gawe di mana bae yang Oh, penting. aing aneh. Yang penting halal. Ah, siapa tuh jujur meren, di itu dipecat tambal ban. Oh, Paket dipecat ada di dia yo. Om, di mana usahanya namanya tukang paket nyana, tambal ban nyana. Nyana be nyana. Orang mana bae yang penting halal. Bener sih kadinya nama. Heeh. Atau iya masakan mana lah Mata batang. sambat sih yo. Pan telepon ti tadi Dia ya. mau rusak kuangnya. Dasnya dia mau kain daek. Demo kuangnya demo. Gerak. Udah deket tuh, kita batu siapa bau ya, mau batu siapa bau. Bau kita batu kita. Astagfirullahaladzim. Woi. Bisa. Salah ngomong ke aing. Atau sia deket-deket jangan bauan. Lu ngapa jadi pada berantem mulu? Ini kamar makannya. Oh. Ayo lu. Ya, mana si Irfan ngadat cuma garandai itu. Udah kita datang sabar. Gerak. Sewot gua buruan. Lapar gua. Tenang. Nah, Cicing itu gerobak rokok. Geus ya, naruh raja sia karak daang sia di dia karak manggi. Cicing, tuh jelema nyareulekeun tuh, ulah ribut bae. Ini pelayan, becokot tuh kan, begitu. Gerak. Enak ngobrol bae sih. Oh, Tan, lambat banget lu. Gerak. woi, Mang, Naon? kan kami dibawa ke dun cawok, emang kami embe. Sudah mau bacot apa ini tuh. Tuh tadi tuh tarik. Buruan, yang penting mah makan. Kan kos makan di lembur ya. Ini ngapa jadi daun doang sih? Tarik. Lu kata gua kebo ini. Tambal dah. Tambah. Kos inget di kobong teh aja main kos kieu. Oh, iya pas aing ke rumah santen baheula yuk. Ya guys, tadi nang bingung genah. Tarik. Yang penting mah jaraang sia. Tidak ang daun mah. Daun heula ieu mah, daun. Lalang kieu biasa Iya, lalang. Udah. Hei, kan daun dong diamparkeun. Makananna mana? Tenang, kadang disulap jeleukeun mah sia mata, jeleukeun tah daunna tah. Yo, oke, jilekeun, oke. Tenang. Mana? Tuh, aya kan. Langsung makan. Luar biasa. Ah, mantap. Udah jangan pada ribut bae lo. Udah makan tuh. Makan gua nih. Sendoknya gede banget dong. Aing bayar geus akan, aing bayar. Woi sabar. Oke. Ayo. Akan. Alhamdulillah. Mantep kan? Mantep. Geus ya. Nama Dimal. Aing nuhun jasa kasihnya. Mana Dimal? Nuhun jasa. Tapi kada ngomong-ngomong ya duit hutang tadi mana? Duit aing. Duit. Heeh. Duit di mana? Apa nih duit aing tadi? Duit aing tadi saya dirampas tadi ke motor. Atuh pun iya pakai Mario bakalna. Astagfirullahaladzim. Saya kayak ngakan kan? Saya ngakan. Oh, saya ngomongin duit sia. Eh, Duit aing. Udah sih, kasih aja. Mah gantian, makasih. Ah, Aing teh. Duit aing saya iya. Bae saya kayak ngakan lagi orang Sia. berawan. Astagfirullahaladzim. Sia, kau sia. Perubahan. Sia. Mana round sih?